Aküpühgü Kümlami şikimtikeu kabesi ni punilo gizla kıtıl bağne. Bana iplana rivayarlı bizna isna bakaca kirela puthol ke bu tıkdos keu nguluna. Oluna Akichiu kabesina Akichiu ana bağlumna kaygemitslani. Anongno ice akbolosuz keu nguluna Alakhü vişi ikilüvani. Koplimi apnoko azanoko Kichimi Kishekha isna Alhou chineki kimtek bulu ilogul vakila. Kumtlau Lazar Tüghakhani pethapetul bagani. Tehi kyolala shoinami nikokohola ahohe pala sulagaye. Nichnemiz kushi enna nikokohom kumtu kushi Alakhü vishinong sasulani. Ningu tehi akugo hutol wengi olana atashi hukuthu kighini shinkihu. Inaqhe kinji laki kini kapesipni. Alhou ning kimebuzu ning bulana rivayarlana pachiniki pakimtek buloylogul pekyolno shikimtikyo lotsni. Ning bulana ri pachiniki leylogla getoy. Angwagalana kohokum kolpengi olno inkuni. Paogolo aküpühgü aja Akimi. Ning bulana ri angwagalana kilupeni. Ning kupugo botulana Kishekha paongu kimtyono ning golongo spenki honglana. Koshi akirini shilveni. Akimichi, Ajakipi, Ajakosh, Impeutis, Ojisho, Oshimiti, Okikimi, Okubi, Kuto, I'm doing on a Akichiu, Aküpühgü on a Shakaku, it's not Uchineki, Akimtek, Akichiu, Inoli. Nona ikutu kolona ikumtu to nje ogo. Ipena re angwara na info akukala na info. Ogoplo lona kohokum kolbenje. Okuka okumto onga kabesini ngolongo sipinga. Ningo ho botulona Kishekha tolo. Ogungu kimteono ning lutulaki kiralongolu wespenke onana. Jisa jalana kinju iniquani. Amen. Bible laki na pistin. Matthew mkubungo ajo shiri bidilana lobdikto. Chileno akukauna pau Akeu Akekobilo ishipi nani nongu ipuno kumhatskeko irilo ayerka lope kelano nongu renguno kutope pakyo yekipeka pe nong meri shullo ku rengu ina muziti akela nongu na achukupu itzu ina zoti akela nongu no yekepu itzu ina inami lakishi akela nongu kila isasu Ino umini kepu kuhakela nonguno umini kepu itzu. Ino kusikinishi akela nonguno itucho. Ino akukila akela nonguno ipsaire. Tileina achipi kalucheke hono ishi pa kochile nani. Ampiu kuro nono muziti arikyo nino itulo no okuhulu. Momo nono togoti arena yekepu otsikya kuro nono inamishi arikyo nina itulo na nyungno kila osasu momo nono umini kepu kuhakelo umini kepu otsikya kuro nono kusukinishi arikyo momo nono akuro kila arikyo nyungno itulo no oputsairikya Akukau no ishi panoko kochile nani. Uchono ina nong vila pini. Nong no itiguzumi hipako golo. Akiti lau kiu shitsu kena. Nong ye ilau shitsu anike. Yaloza ke. Aloza chilweke toi. Ishi Tüghakhani. Lazar Tüghakhani la kijayna kimekini kumna nalratsa kela. Alo planere. Nong lut lak rao kubo kuno shik watspini itehi nyung hokchile phengya wanglono
Akichiu Rochill Hukuthu Akichiu Rochill Niw Akiviu Niw choir conductor blood Akhiginan Rochill sorry Akhiginan Rochill La pelakım tıpı Totimi. Akümllagho ena kighini Rev.Dr zatke Rochill Akheu Akichiu Agnim koblane ena kin khalrebenge abutsani Hello. Akümllagho la gedolo. Agoni new pastor Hukuthu shimti alloshi kigo la kishin hengala pithiwa tsage. Ige mudi ne direct ishbudi dibati dai sanjalaki nongolasum nanangyu hulana uwagashina sageu diongno nongvila kishi direct ti gushwe bune ku time ne nangila dibo nongvila shikit labde chiwe zinchani ge ningoti direct
지금 딕 돌로나티 지금 특 돌로나 컴피티션 신나니 이게 디 월드 콰 게임스게 아예 칼나티 아케크터는 굽디 그냥 콰 뭐가 디닝 돌라티 컴피티션 자는 에시보 지금 디 예디 이게 디보에 강난 에프앙이죠 이게 들려나 난 에보 지금 봉론이닝 어디 솔 지금 다 벨로에 솔로에 가면은 에보 Seoul Korean ambassador na ningo dinner invite chain jiga bungo ningo di paolong ovenan bu chapling ovenan bu jiga zuo dai ningo di concert laki Seoul la nani egetle ningo tla ali pangetli ishbuna jiga zingo shbi jiga dajilna o ignan gebi nongbula pilani gona akom shikimti Alhou to kumza kighini wejon Alhou to galnani kimye chaine na kupu change gona akom shikimchani nong kighina tamon ningno jeweb namo Alhou bu 신의 지우전게 동네님 별나에 또에 마사 자기 언어 뭐 개빈이 니 반응 왜래 반이 이게 뭐 Alhou 불로실 마사 개빈이 거 지바김지 시스 자스 지우전게치 농쿠기를 진 그자 병게 시김티지 농글라다이 빌바니 시김티 닝고 Akümllagho 라게돌로 알야기기 아케기네나 시기긴라 베니 아케기네나 시기니 이키루노 이시키미타 츠롱 이크흐 쿠푸줄로 타모노 셰펠로 타모노 셰펠로 Nori
Akümllagho kighini spenge Niw Rev.Dr. Rochill Aküpühgü Tuhulur taksi guna sıkşo kighini Lazar bitki belgina Niw Akiviu Nik meçe kiwni büyük Akiviu Akishana agi hoskum sakular peso tsani nonen pelana tsala peketsla akana azdel getoi angana aza olong getoi ozmul ko gtfulana ni washi khaykul be atala tsogo ashkashpu aktsini takan palu akhibotu takan atole hesil goshkim tanawai sana gebzbto ta kiwa gane pesputa putolo ne gipen omlava sevegem kumtsu kumatsu ana sinishama ka hakem qoiga la khaqtana otsulpe Akimichi lana Akümllagho peso otsva gyo kumatsulo ana nikom khobolana achiniklu gela kidelamo niptole pe peso shigimde Akümllagho otsingyo ning ha shilpelo Alhou she nunalaono ni tigzo sakpeu to kho South Korea la Nagaland Chamber Cross asune shankyo a ngono kijem mogele kujevenan tosle pechen ke shulnan gebgu ultu kul dipono amekul na sake Alhou gem ta kublim kijeguno paolong otsana pakchipa mli patugum tsipe tazana pakhomi aloji ubze ozgubushena kimushul sa gahabze edegul beni suktaka shoktaka na sake ko gamtono zuktotslo oshkim tani nikoholo alegdo bana asatu sha yogonno shitim sasune ko gamtse okpoke namlo kashangin kolore shimla la beni niko gamat beni panon gamat beni Akümllagho ono vle kubegyo gamat spenge abujo kwanu jo kwa ongim te jo kono gamat yo kubewani amen Rochill Niw Rev.Dr. angwagalonin kweskelo payana bakbo law planere kumasa pini ite Akimichi le middle colonisa IC Inoli Vitoni Achumi ado kipepese panong tulwani Alhou she azano koni kuchekela hi lakhi nonglaw asasin shakyu ye wovekyu Thursday la Women Department Aküpühgü bisna alekakule kinikşe bisna amko kinishin alepekhuke iki amko agjona model sa high school and middle sa na pekhuke lo middle sa na tol kepi nonglaw pisani and tovekyu mkona petsin shan kepi hi koira kimi kumtsla pisani shikimti
Kishelevecho Alhou PPS Kyola Alhou Planare Middle Colony Azanoko Kumhaspeni Iteye Alhou Za Apola Getoi Inoli Twinkle Kiba Aküpühgü Totimi Paplanare Petal Ribenga Adok Chobu Kiba Sani and a Paplanare Kalare Pagolauna Petal Ribenga Pashkin Chani. Nyung kumsa kumslaki shine na kirin shiveni. Ampeo nino shikim tiki upesno zani. Itari sande laki pesni kumratske. Ana July khlani plo nyesul beke ampeo oshkim tena. Akütso kupu juno ni sakju shitz no ni kimyetz. Ana hektola ni sasi irtske ampeo oshkim ti. Aniqhi lo ga kyuring no shikim tiki upesno zani. Kupukun no shi nyung kum su kumatsi riketo nyung kumatsi lo. Alhou de hipola otsa chulnye nyung hilhi ngwanke. Ampiu ni Aniqhi ke ampiu no na atsai kumatsi lo. Ani pilo oplo lo na otim kola bilbelo. Chula kempelo oplo no chulpe. Ani nyung kumakhan oja shulbenke jisujelan inikwani. Amen. Lazar Sunday ishipahi akinyo kohola kilo. Adokivi pes iu shulpeke shikim tiki pes na Alhou zani Niw senior pastor enam lakhakimikum tsilaw shikim tiani. Lazar Sunday hipo ye nyung due credit zikle achenge lakhina lakhilaw ikihu nyung kum tsina plozat na kpo hipo hutei ikim loto shiri pasin yivkna Lazar ye biblical character la one of the poorest na Akümllagho lucky character hipo tsala kohol masaki bipana concept hipo troshigilo alokemikum tsina hiya kum sikivi kepi tipola kilo pusina akukom pineti pola sikhats pusina hiko hirike ishipahaki koholanke wovegula aglish kohol ibna kimekini kumla ashom lalke kashiye aloplo shagaye akpo pektani and pekti wonen and the kije ipelorina te hirike sandele pinengemo kapulum koya aglish sivatsake non ye aglish Alhou kekumra la siva mlakhawatsake aloplo non kum tsukumra tsbengebe iloke wishi ni letishiri non wile hipilwani and kum tsijelana hi non shikim tikipesna non la yiri hitslwani Erna ishi Lazar Sunday kohola kyulo erna na nyungwe action plan ni erna na shiva ke nyungwe activity erna na shiva faith in action akümla vechune pepelu kyu erna na nyungwe shiloi ampelot la kike nyung hamye aküpühgü be kubujum mlaigabse erna ne remo verl vite kumkumoy agola jel nyungo participate jenge ikihu erna nyung na participate kemi kumtsilaw shikim tinsha kyuye loto shira aküpühgü na azashitske Lazar Sunday ko hinshanye eno ola agikyu kukuma agikyu akaketsa pamoy ikim kukum ololo alhono optsatskyu ololo pekhtskyu sırıtslepkilo sırıtske no shikimte aküpühgü faith ipagyu hipoye kichekpe inahi dokche poingeleye ne you faith I have faith nye you dokche show you aküpühgü anye pagyu tipoye kuona nye appointed assignment like I bidikela nye you dokche rupuzna ku time pan indication tipo kikhlana nye iküpühgü ono pomhagyu shninge joy ike you complete trust nye you watch show ani ike you faith tipo pepelo ake toy all faith in action no ye aküpühgü Alhou show ake tipo pepelge faith is complete trust on something or somebody nhưng na couple mo koy alokotul aküpühgü sa pachenye tim kan kale very simple formula like yung vetam la faith you just trusting microphone boy in a pisange ashe kauto chulanye kinye tipo khibechna nye pisange diho toy no pira ki lo show o khibange hu no kutsva ke na tipo lo Alhou na awlaktan lo kmasi pinu na aküpühgü ship na tsvekilo aloplo no kumtsu kmats penyu Bible na pike God loves a cheerful giver aloki shi tsuche kemi Alhou na aluktepe ke erna ti nyungula sis mo ke arini mingo arilim pola sisa ke ikem kutom na
envelope so as kusuna tsbe tsaka ti shi anyetin hulala ne shi itulla hamina akhati panong gutulo akchika purna bazula mango variety akyo akchike o Akiviu pesna alhoslep ke akhati jelly variety jelly pesna akukuhula sirtse ayezi jelly sirtse hamina akhamlu panapalo kutkiu pot pesna tsbesna hey your favorite flower ke in ilo kutje ki pesna alhone kmatski pesna zangi bisirtse hamna panong no opel ki pana une perul ki jelly apemra pana akashwa kim palo khikim pana tsvinshki pana akte tsvinshki agola jelly na sirgi tulkiulo no grateful heart amlolo na ampio oshkim teba ki tipo itulbusna igona shkim tiki pesna alhotsanye akuko ye hilla tave monenke tauna alono kuno kmatsikena shoni mo busna agagi rishga alhokumla shilke to shillo binong shikum danye it is not what you give that matters the most. It is your attitude that always matters the most. Don't tipo na akoto moeta muni moeta la ki ai she hamlo poti ki mai ki kishmo ke kim sirgi magnin ke cho as kusuna de kunis kavle ni tipo ko tsha ni mi hipodo ke penetski magnin hamna aga kishki magnin non le sirgi tipo kumts alho no ki kala kum propeva khawage die purna bazar sin baptist akukho la wo blessing shiva ke choi ikihu no tsakyu no ko kum s khapus na tsikena tipo na alho ya akum no shkila inke to no khije sugla tipo na ko to kum ke choi ti la ki ti masa kirtina bchi in a shakyu kushenye shanja why do I do what I do la in a shakyu tipo yin kushishjenja ni tipo itibsa tipo shulma sa ke choi erna tsveke mko no yikushetskya why did you give no yikushetskya pastor na pikyo ngno tsikesha pastor mko na pikyo ngno tsikesha ashe shukyu kishimo gyu tsikesha no yikushetskya tipo like yo pula reason shpin shanye burna bazar ko la sala pila calendar la yebe pa Lazar Sunday ko konye shpe nge hezve masa ebene soskyu kyo age no kushetsotskya no tipo okum spetas bin shanye ishi kakula ki pilo akela ishi pilo e akuko lakila pastor laki kile mo jir saje tslebi kutsmo kilem akuko mproble ki bekin kumla shlebi pa kilem kutsir mo be eke pastor jelin be zama sabkit bakutok muge timbina amlosh aloshkim tiki bervena paite tslebi bagyup kum khana shapi eke pastor hipo ye tipo alla kum jam thanbi you pastor hipo ye pa kile mo jir saje gelim kutsmo ma ye tslo no na argi pesna avec sam ko khalo couple petit po kutsir mo be kila odlaki alonish pap be pastor dibole no ye kupka me bi pavle be you are a thief pastor no ye kupka me bi pavle ish bebe kila pastor tipo na pak chikhe busna ko ki kila na alho no yevle kupka me pa ngai ish be kila pa ne pino you steal from my people no ye irtim kola na puka chenyi you steal from my people the opportunity to test me no ye irtim kola na puka chikyo ye ni peju tipo opportunity ila na tipo puka chenyi and for me to bless them timikona ni peju buzna ina kmatsul ki tipo opportunity no ne ila na puka chenyi bi pastor tipo le bebe researchers kona pa kuna kuko la ang nang na tsma sabi pikyu kuko la tipo no kuko la pa chitim ho ets chenye be ege ho ka ki mo ke ege mo slo e pena pa tipo la ki ho ni lobs skit bo ha chenyam ta la ege ho ni pastor mo ye slo kit bo yo tok tom kutsu wo venen ge kit bo re no wile pilani e gana tsku ki khle ye ni kuko ho ye kutom ani kitla pa mo que j'ai pas mo kem comme ça tu qui pour anye petit pour capacity erna pietske ike ho ningu ye tsma sa ki tipo kutom kutsu wo bam ta ke bi tipo asna ta no wile piani ona seriously ini wa ta ke ni zra be zle ki tipo zra shanyu donc no smo ta ye ka seriously chi khvet ni kushen no tsangya lucky because I want more ni kutom lu shanye nyaza laki ni kimani ni puingani and nya mshim ki boler kim timke nya foge ni tsaishi ni tsinshi ni tsinshani
We want to give. Look, I can't so sure that you let back you know, no, because I want more tipola, illa. Tipola kimir like hey, just has a look at give me boy, lotoshi, just has a bump, we can always use it for generosity. Smas, I don't know better than ye. No, ye. Ina das not secure tipo, no not secure tipo, who get tipo, mirigit tipo, dabalanata, tipo, or shilling a bang choy. So, kutom sakit tipo ya alokyu ani. Okay? Kushilo tsangia because I want more. I have expectation. Nye itulishu ange choy. Nye luishu ange choy. Kete pisalkit movel vikim. Ahushu linshare velvi. Ashashgiv linshare velvi. Ipinga bolo kirtem shpin share velvi. Hoye new expectation ite vision pisalkit moge choy. Kim in the zakyu ye atu Akimichi in itakyu to ye and nirit bola skhane blage. Nye expectation. Nye luishu anye. We want. Look, I get the so. I just share that in a tipo new sapusani. No kitla, no cling, no kutum sakutum cling. It came all came on its massacre choy, you know, all came. I don't know, you can get on so irregular. Banana kutum, Gany kitlats, the kish will get to moke joy. Little is much when God is in it finish. Alhou na ariku kumala kitila kutum ke. Panakutum, I get me by kutum, I couldn't stand the shabby. Ikim no Aküpühgü ye don't chimemiu Akümllagho ya alhona kilske kusha jesle yesitska asheka pana pukebebe aküchandi tpon krang vesebenje kakupam la the me check quite me asami bermona ninga offering back la seven shi yim chandi asabi panishi kim alhona Akümllagho tipo kilske alhona Aküpühgü ye la no na Aküpühgü tipo khamlet slow and I will meet your expectation no na adam shakin tipo in tsna ye banye he Bas povile no Aküpühgü alhona imkutskule zile bishka moke new tiboye ni challenge mtawa ke tipo alhona alhoye ona paye e ona kinika kulhob na paye challenge tipo paye tipo michish ke you I pejle bi malaki se panish I pejlo la akhe satsa alhona pikhe pa ki bible kutom ankim malaki esle pilgeto ekta ga ankim tirla ki ona akimchi ke I pejle bi in a kakpeli in a I will open the floodgates of heaven. La kakepesne in the tulepesne sepkitpotsa. Kushmut bepamo kechoy. Alhoye tsanchke ike. O attitude atru no ye. Alhovile la kushakuna tsangesha. Hey tiragle kche. I can you know why do you because I want publicity. Timpolo nyanye piti pinshanye. Ye tukulo sakumona. I can clear Bible na like he shipitsa ye. Hele hit ball illustration like in a pisinshanye. But when you give, no tsikela, la opio ajopli itikle pe monat masaki tipo Bible ni pipe patanye. Aku ko lo ki making kumla tom shachanye. Ni na alo kumla shakilo, ni lo tsikilo, pitskilo epi pipe pangem. Ki making kumla hamiet smoya amlo ki khagyu te on pivet jenge. Aje pivet jenge. Tsike pe ko ye pitskilo epen ni jenge. Ekem amlo ki khauno non j'ai pivet jenge akipni khslo. No ye awu ajone tsviki punit pinchmo punit ki ajone itipeshmo ni los pepanje ekem ni mlo ki khlau no jaje pivet jenge. Charles Spurgeon Bagrapes the Prince of Preachers epjenye. Kakapu Kutsuche kemko kakapu epipaje kubepa tsange. Paye 1834 na punigem timke 18th century na kutshikem tim lakike. Ebisa pana kutsuche kyu expository sermon akoto no in eu thesis segila pau ka kutom expository gilo. Paye hono well versed with expository sermon la. E wona tipo la paye qualified tim pas lakike. Eke Charles Spurgeon and a pine book kumaye. Chaplain magazine la pakma rile pe patsa ye iketli she pe parikyo kuma ye avu piriche na avu kujejepe ike abulom kono khukela pisatsana lopi piketo ne kilem kumsana tsmobe ike abulom kono aksam kono Akimichi epi pakma khshijepe ike pakma ini kuzashibuzna vejoy pakma avu kujejepe ike la kono Charles Spurgeon ni puna TV kitit kau apas ilhejikele ye Kuma akiman kuya av kuti po jepesna ki chimi kini tu chochepe. Eki Bible na o ajopiu na itiklepie ki bizna alokum lashle piu tirlaki nishkatsani. Eki no tsakiu wala laki la tsakiu wala laki plan. Aktuna no tsakiu ksho no tsangya. Tsmasabi panye. Ni ne shi Lazarus sande ko holaki lo. Lazarus was story tipo ye
Wovekiu lana yung no ko hakin la tipo le hepo ba ke nyikle ko na dikel shi ba ke kum kai ikemu zuma sam ke hepo ye it's expected alhuna tiani ko ye pasala ki bana khaya khala bana janye pats be pa mo be na ikem paye zuma sa kyo alhuna tipo expectation anye pe Lazarus Bible klakula Lazarus ye paye kumlhem laki and a kinim laki pa je sismo pre hili be pa tsang look I can the chutokla na pikela Lazar and Aküpühgü Kümlami biblical character one of the poorest character Lazarus shine Paya avec sam la kipna Akichiu hipo no gate pivila paya ngoche kyu le papa tsanye. Eke nyung ishi story pe ku khovire pila kyu ye Lazar ye paya tishi ikapit li ngoche. Ibusna Akichiu hipo na pakma distance la pakma pano gate and Akichiu na ki pivila tipo comparisons papa kilo pakma dolo distance kutom kahake. Eke Akichiu hipo na Lazar na avesa ki tipo itum la kyu ola kimirskila ye Azri like in the pakma dola Aküpühgü Kümlami. The distance seemed to be like there's a sea between them. Like, Paki kala loy ki kinim laki ki kala loy kumlem laki ani. Paya purple kızı pepo kızına azalaki pets la purple dye paya ona I make sure ke kare kinim ilkine puçeki tipo color pagi. Ibusuna açuku kivilke çüçeke. Ekem paya ona indifferent la paya ona ka kolunun pa hırçı kapna paya palo konuşi bana akü tipo hili pitsani. Ekem konu kıma TV buzuna pakma second stage lokna tipo lana story ta continue shani. Eke hili tulakyu ye. Kristo mikro ne TV git kavre tipo shelare new life story continuation apip tipo he Lazarus story vechuna kupulim kola pitsani hele he new na ko khone klakyo Lazarus ye avec sam laki pa ye kha ke dolo pa na ayang la kha che ke dolo pa ye avec sa atoka shiju pujkim tim laki yim ko na pa ye tv ke na pa ye alo ko na pa o shilve hele he Akichiu na kinim laki ache Allo kono na pau shiche and the kono TV kena amlogi mena pau shiviki tipo kimi respepanya ikim hili kinim tipo chikum skilo it's not only the riches ikemu kinim epage tipo lo non Aküpühgü Kümlami non mlam like tipo ala no yengoma sakenye don't just think kinim he ceremony boy only kinim like potashaki tipo ala skilo ikemu non Aküpühgü Kümlami no yego no kukina tipo Kümlami no kinim like ke ikyo non Aküpühgü Kümlami ne Bill Gates Kümlami ne kilim yitsimlana shapi ike ina iu comparison iu tsikyu tipo ina Bill Gates wala kimi rivina pa ye ne te kilim tolunyuk mu kechoy ikyo ina Aküpühgü Kümlami ne kinim like alongo pusina ina tsimlavi kilo kisha apeshe shive chinyana he Lazarus and Akichiu story la kimi ritsi no and ne tipo alongo masa kechoy ike Akichiu hipona aztı Paki kala la tim laki avesa ki turki tipo ruzveki tipo la noye no ngwa ki atipo la no aztı shive busna Alhou kama tipo veche vakyu tipo dono no hipo story chill and kum halpen shanye farasim ko ganguno panung ishikum si jepe farasim ko na kum si jeku no ko na nye pisa angena that's a sign of divine favor Pharisim kona kum sichekyo kona nye kinika klishang na hiye Alhou na ikmats tu nchipuke pipana kum sichepe and poverty was a sign of divine disfavor like avec sa atoka tipo ye Alhou na kimyemu kim nchipuke pi Pharisim kona tishikum sichepe and the parang ishipchepe Nina kutoma akyu ye nyalu ki hula taon ishi kutoma angibi kum sichepe and Alhou na ni reward shike ina Akiviu hulai tauna Alhou na ishi kupuku no shi ni reward shise la tishebi pichepe ibusna avec sam kono ka haku tipo ye panang ya alomo ke ona Alhou no shpana kimi mo kipi farasim kono tishiki kum siche ban shi ti renguno hippo story hippo ye hepusna Bible papa tsange hilchik mo ke kumlami ko ye pana ye Alomo ki ona pana kumlom ke tipo justify shne hippo story laki se papa za kyu kinye ikyo jisana ni kimya kyu ye kumoe
tipo golak moke kim alho favor ye akyu ka kyu shwanye kim ina tsikyu tipo golana hua kyu ke tono ni kuto ma kyu na alho ye ilchi ki bani vemla nya avec sa to kasha kyu na alho ye ki ma mo vemla adolo ki kilana adolo ki petana ki tipare ni shkat kyu hipo shulanye avec sa mi bona Akichiu no get chingo cheke Lazarus ye Akyu po jum nye kyu shibe pa moe Pa ye Akichiu hupo pema ki vim jum nye be pa moe yung na Bible pikyu kikla ye Pa ye alam jesi ilo pa kul yu mushulu moge Pa ye avec sa shi kha kyu tipo yung ni tulanye ike Pa ye juplol kyu lo pa na jwa kyu lo ilo kvi kyu tipo kim chulaye kyu tipo pa kakams Dil ki pa ye jupku kyu tipo itulanye In a turtagela in a mistagela, non it's a beautiful do, kiwi. I can you hippo yet tipo do vesvike choi. I can you hippo ville bank that you love groups na Akümllagho but sleep like tipo storim moe. Ikemu sensitive shim lavik you. Pap kunye pala itula you, low immediate, pana shimasan I get papa shim lavik tipo kimirzaku sake. Ats like hina. Lazar ye paye avec sa tokalti kumo tishi kakilti kumo pezina abi khapusu wa kyu lebe patsani ke atsne repesna papit bom nyats achebe ike atsunomu commentary writer kon hamne pa kyo it was the dog who ministered to Lazarus la avec sa ke tipo la atsunomu papilungum na pa lokono tspa sa ngos kyu tipo shitske bani kono tiveke na Akimichi and Akümllagho Lazarus kama kamsa kushol kyu tsape patsani Kilo kushol kya akitian kushol kyu tsape panye shilo pep shumo ye kim judgment shinkyu alna pakma kushol kyu putos na Lazarus tul kyu lo Akimichi hipona turti kyu tsape pusna az girishla ki kimo palokono kyu tsape prinjo kim de shipye mo kyu tsape tse o tipo shel pa ne pikuna imasha ye lai patik zimko Akimichi lao kimeki blashikum tim moy lai Lutna Akümllagho shimasa ki tipo vetalo itulu shimasa ki tono dimishipe mo kepi diktolo la khanes ki tipo itulanye Lazarus khlana itula kyu ye atoka avec sam shiviki na amlo sake bu kha belaki nishka tsain kinim khlna shka tsa kyu kutom sibasa ki tipo kumoy ikem alhona nitspe pa kyu ye kha kila nye tipo performation masa ki do alhona nitspe pa ngi tipo nishka tsanye nyungna you actually velo opinional take my life and let it be You come to Luvelo and a Kamatslo a bit boy unity paper one year. You best take my life and let it be. Ik hipo Luvena upload a schlepping. You hipo Luvelepang, ik go hipo Luveslepang, ik come see you kikimye, iki Luvelepang. I'll hipo on a packet boy. The book Hupasla, Husulanya Huslamaga, Kupulimico. As you're singing this song, are you able to live the song? Alhipo pagyo ye, kushma veju pagyo kumokene, shikim pagyo boy, we need to live it. Alhipo ye, nye pepes na khusmasai. Kichik belaki shipiloe. Comic strips konyung na, newspaper clip kon filcheni, kaga artist comic tinku comic, kititi, timunduk sa subna atsa, kosibe pagyo tipol, ishipiloe. Timlaki ne ishipe, nya alhou la question like injun shanye. I want to question God with one question. Ige paksauno. Ige te ku question gap kele panep kuno. Kushe alhou ye avec sa akpna ayerla siskia. Why there is so much poverty and suffering in the world? Kushe alhou ye azatskia. Kushe avec sa akpna ayerla shilpe ye kushe azatskia. Ni tipo question shinsha ni shipe. La tim tipo ye ke no ya alhou le injun tono kwa ishipkele. Kushe no injun chemo kya ishipkele ye. Tim tipo ishikochle. I'm scared. Ni msachenye, ni injun shangimu, ni tipo msachenye ke. No yokusha msachenye kila pane pikuno. Question tipo ivle injuna sake. God might ask me the same question. In alovile kusha akpna avec ça. Ishayerla no puts gapi in the public injun shangimu bedelauno. Alhone ivile tipo ivle injuna sake tauno ni injum sachenye be. Hibo bagyu kikhliye. We hold responsibility. Lazarus kapesna Akichiu kala khaske poye ni ushkats ye postura ki po Akichiu le what we must do, what you and I must do. Okay. Ay khala akbna avec sa hije khani ni ovile Sudan ovile pa moe kupule mi kho purna bazar ku khom kho ovile Somalia ovile pa moe African countries ko ovile tlana ki making kwa shule pa moe ovile Calcutta ovile pa moe
Kare ipizana kagdala sasukela. Like he picture comes my chemokyu. Ice cream job was not tea. Ta abo comes up Nashrigabanam Hati, Trevna Abo Peviku, Tiba Kishekha na Akchiche. That picture always stays with me. Beggars in the street. La Calcutta overpopulated Tim Tomanishila. In ice cream tuna Peviki tipo, Tim Chum Kuna Poihna Angaitibon Tibo Nashri Poigitipo. Tibo Inetla Tibo Uves Chimoke. It never goes away in my mind. The picture is always there with me. Ike. Alhou na Opola ipelosh ben shaki tipo picture. We all responsible. Kishena nona anipusina osa ohla timia tokavek sashi saga pinkya. La tishemoke. Kimta shikum tokle like you lo. I wish we could say with confidence la as long as I am there, I will not let anybody cry. La Inaqhe takla avec sam propre kapie monye. Mystique Chumona zab kishipie mongepi. I ba empi monye. Inaqhe takla ni tiposhni. 15 tycoons around the world pledged to leave 15% property only for the children. Kenyi mi chopung te kari de lotem polam la chekela ambe chosho shwaki in a clipping tipo ksbepa cheki apasela kutsnie. Kenyi pana chopung na tipo la Jackie Jen gain. Pana na akingi alhona kamaskula kije chopung kina atalo sala ksnie. And lota shepung ye kimeking kumla la sen. Of course taxation laki anke tir la kang. Ikem tipo na Aküpühgü Kushe nipuninga idai topusa mlamuno chupinga. Missy Monenke, Ikinya Aküpühgü Sala Katsmoy, Ikemu, Kimaking La Snippy, Pledge Pipaki Mujakanishi. La Tata Memorial Birla, Alugum time on upon a philanthropic work, she do Akchanashi, Yanik Shahajingim, Nimapanaye, Alhona Panatski, Washikim Tikim Lohapusa Aküvühgü. Of course, Hindum Hoke, Kim Kalaki his side line, and anyway, New Dolo yete, personalized Rishimo, Nongo, examples Movake, Ike. Inaqhe takla, avec sa Aküpühgü Niaklo apie moinke bi pulpe masai timlaki na tsingi tipola pana setback Aküpühgü ishipe eke Akichiu hipo ye pana tsmovikyu ye there could be many reasons pana tsimthavekyu like aztut angalaki public minister ke pana club zna Akheu bzna akila agnim khona iza akla chingabe kile ye agnim khobla akla chingabe jinge shabe akchkhebe bay Minister nanga ship na club znati anleshga ama ati anyang sa skhgati agbushven akhkhagilla jini kishena gawe gebe bakchkhebay akhtakla gawe shu bujmo gyurla khune tanya agni hipoye power experience da dime chuke bu gawe jingu kumsumla dime misivegela ish tvechini kiti bakım sibla amtala ikihu khune tanya paye tsishmo yuk mo paye greedy alakta kumo ikemo paya azdı Aküpühgü'nün paya tsmo ve akvelve maya paya akhexanla kushe pititsa masake bikim sam akvelvi there could be many reasons la kukushare pinam zma saki tiponna aloye no enishka tsani ike no tsiki reason atruna no ye alona kutom lishchu tsagvel lakin no publicity ona tsagvel yem lucky you are expected according to the Bible na nishka tsake we are expected to give. Can you like your story? Pinishanye. Timilaki Peter Marshall, by U.S. Senate la late 1940s la by chaplain to the U.S. Senate. Ike kalkulakla ishi ye by Peter Marshall na kli chaplain ishi ke pan ishi pe. Timilaki na pala ishi repe chaplain pastor. Nya na laki problem laki ani ishi pe. Ku kya bikela ye. Nye tithing. Just as you secure who and seeking jek ni kumlashkit problem nye problem laki pe ani pe. Ku kya bikela ye. In a corner. Dollar katanya muku kechegena nye chingsa je singi tipoye kum problem shibona nye tje I used to give in a year $2,000 like has a lobdi orong hota chela dollar kimigetsana pa tipole pekhanye ike like has a lobdi tjekele pa ya avesamona tsvejepe kum kumo pischepe ikemo nye tegila avesanye kusheke bile iwa atana pakta kishi kubabna iwa chingsa je singi tipoye ona avesabe no ngayi kusheke bile Itaye in a kaikuna lak pugo dollar and pelakain. Nite hesa kamlagi hesa smova. And there is chips that near you just as that me $50,000 US perangile. Ishi convert shikele salanum ite present currency dollar na 80 rupees chagna paye. 80 into 50,000 shikele 40 lakh perange. Ni have problem shanye kishin gepe.
by problem shanye pi zingi tipo la problem ila veke choi ikela Peter Marshall la he gona akoto problem like shanye ino gona akiri shisek la pare allo he shis masage na akiri mirepe kla Peter Marshall chaplain pastor ni shakirin she ambu jis tim hebo yango na akupna gijele lovake veke la pana katoni muku dollar itul jekila ye pa ave samok na jigsaje mai kimeki ni kumla la ilolje ikim iteye kutom kelangge kutom tsma samage pa yona ave sange oshkimti vovekyu la panna itul jekyu ta tipa kemla saikirivetslo bi akirin shitsebe non na klam nuske non shimti va ike hiboye jigsaje na pugalgyu illustration ge kem ina ka het zikyu tipa lo kimirin shikyo la Niw Akiviu oh ilogyo na goni ilogyo na la ya akimi ko kahakim ko ene purna basla kahakim kahake akim ko kum slap shanye when you're oh kutom shvikela la oh table no kushashivetslo when there is so much in your life let your table be so long feed and celebrate life sinshik tangim sinsham simlaki me anye kupulmi ko sinshki me anye Secure tipo pleasure actually. Kutoni tipo la elocution. Martin Luther Neshipe. Secure lo kivila. In a lie, I tried to keep things in my hands and lost them all. In a kakama kutom in a ewan Aküpühgü Kümlami in a kachiko kum spavai. Egem in a kipeu Alhou la siskina tipo still ni iula pepe. Alhou Akiviu tipo ye. Faith in action. Kuchoyesla. Kutom agleke story I. Ikem in a lucky stuck sajengu in a pitch besakyu ye. Abraham. Botubo mukukin la pespinya akukomkola pinjanye. Genesis 22. Tipola one of the best stories. Aküpühgü Kümlami chona pe pelchekyu story Akiviu no tipo le pilnye Genesis 22 Chireshlag chu pikishimona game story tipo le base na nye you text it 22 le lwangi Abraham ye apu itulin shik tab de kengwa ke ya do ko shat khawna alhona alokona patsipsna nong no 21 zupiana pa ye the joy of parenting. Apo asa shilgu tipo loki Sarah and Abraham tipo shishu pujai. Zilana amsne chekeshi alhona ta Abraham khushuku shanye. Onu laki liki Aküu Isaac ku no kime chengeno. Bible akele pisain. Onu laki liki Aküu Isaac ku no kime chenikeno. Pasa se morai yegelo lo. Eno dile na auto laki kiki ino opinke na dile no pa bes Aküpühgü Kümlami zlo ebe. The son whom you love the most. No kime chiki tipo Akümllagho shire ina piche ina Kishekha ala solna Akümllagho shi pitipe ikmhatslo bi. Alhou Abraham le kwe. Pa wa Akiviu kuke choe. O wa Akiviu. Faith in action. Abraham ye Aküpühgü Alhou sho tebe tipo ye nyunga dauchkip ka ambitishi shipana kengo ke adokiti la pa ikuvena la Reverend golana pimta ke mo adokiti la pa ye side income la Hagar gola side income shivena pa ye la Bible piki kikla la kim de serana Aküpühgü hoksa pesna sazana side income shibeke Abraham ye khve adolaki le ye Egem pukapsana pa ye Aküpühgü pa ye pukapsana pa ye Aküpühgü tipo pa maintain shike Ege faith in action pa pepe kiye alo sas kapsamoy bargain shimoy e ka nogla nya nyam jomi shwa gyu nyam jomi shwne tulkyu apu ke ka noge he ula khvesin ke he isvin ke ino kogumo svenanye epikem Abraham ne tikuna pa na piragu kinna chubalu na pats alo na azasna bergo kapsa tibele pyo kokshi tikavenen go pa na peksum la pyo pa na itya la Asale pugemo Abraham yem simshi tanishi he knew everything he possessed belonged to God. Pana Aküu pana pirayu kumsa Alhou ye pau muge pana itya. Ikele ya people hona pa dimansha ikele ye.
by a faith demonstration verse bung le lo spenya khenjai Genesis 22 verse 5 Tileno Abraham no pau apumi pama vilopi Bible akaula akem epi hebe pare kinya kimni the apumi pama vilopi addressing Tileno Abraham no pau apumi pama vilopi Hile kurha golo ngo agilo Ino nikujono hule wono mlave no iderini Akupula zaye ikombis no pikevni khwagena kupula miko Alhou na pavile verse kinleye on la kilika akuno no kimeje ku itsvele bi dimanshivane she Akümllagho shri itsvele ku verse bunguleye Abraham de pikuna la agni shuvile ni en inu ijona ikuni ikhobusne tishena ijona ikrini pangina she ike Abraham ye Alhou ye he ni peja yimki tipopa ye ithivikyu papishire pa ye pa program shim ikuchana she ina inu sasi khoni ibne ina iki kirni kibshana she aküpühgü kümlami Bible verse be pa kükühgü verse 2 or trile pa kükühgü Isaac ete Akümllagho shire pitive Akümllagho shire pitive khrebne shena khivena Abraham ki kirib shaki kim Abraham na statement of faith pa kuplu Alhou laut svekyu ye kuksham kınsışbana itsvenen kokum bana shinim ki tipo Abraham nem simi she itage joy He had complete faith in God. My crore million doesn't matter. Like, oh crore or million. Dem kom mo get joy. Ni tikake ni pirake mo mo get. Kim aküpühgü version hipa ni kupulum khonye. Abraham no no nishka ki. Tibe Isaac crore million papike na. La. No la ta no ko kapel vekem ko yeve tamlam takim. Ni shelo ko jok zubsha pa nga kapel ke la. Me crore million get no. Dia amenem khimlagi me get joy. Ya Isaac le kwiki. Abraham le kwiki. The me ikubusna. Khoye apuna ipo kupesna kamla shnin ge bilapke. Alhou na kemasen ge bna sasi khoye kuchochona. Alhou na kemat sibne shitola Israel khona. Aje Alhou je Jehovah Jireh pi kucheki tipoye. Alhou na kemat ne pyo kama arve cheki lo pyo tipani shkatskyo hi pe pa kyu ge joy. Kuto mlanyung Alhou se bargain shash. Abraham na Alhou se bargain shive kya ye. Kishvinje kya story kilvinje mta Jehovah Jireh Alhou je tipo kavinje Alhou na paje Jehovah Rapha Jehovah Elroy paje tipo kom se Israel pro patspenye pana timina sheju pushume timpula pipenye pa Alhou ye Jehovah Jireh na pa Alhou ye Jehovah the healing God na pa Alhou ye he sees us as we are la Jehovah Elroy Alhou na ni kwikina logi tlanje ko tim na ni vetol nyarem Alhou ye ni vetol ni mopkena The Lord sees us as we are. Ni kwikina ti lopato no and ni tlanipke. Tim kizleye tim pishkhilengem Alhou pishkhim la kiko. Ti pokom sa adologi kla shik pu ne rike Alhou ye pa aküpühgü pa kinika kuloge pana pishil vechengem Abraham kape Tesla sokike. Pejuke. Kupulu miko o kape se peja niye kagana Lazarus ko yu zma sapagendo sagim tipa khtakla zama sagyu shama sagib kinye ni ko hem aplaki ajrajik moving pana svigit khona pana hospital la timne igano khujurki ko nekila azbu huaikla amlo mekila aloke noe niye surjuvake ni ko de sani bi kinla sachulkela ni vezmon ni papene ngepi pana ni alokem ko le penacho Deşici projeki sake. Abraham ye. Baba akıpıla Alhou şu tebe ake. İki kapısına kadar mı sake yapına. Ay kapıla Jehovah Jireh pilpeki ye. Bana Alhou şu pekeki. Bakıpıla pekeki. Rengo Alhou ye işi tim kımra ve sivki tiba pepelke. Kahki kumuke. İki o faith in action. La. İkıpıla tiba akımla ve şunu pepeki. Kahki ano kuyuk bana şapi. Alhou ya Isaac diyor kişem kuko kirşel benim gena dihutoy. Kıpılım ko. No ziona tsumogena akuko yi kuvenyu kumoy nya tsaiba pyajenye a tsaibo in satskelo no tsumona ba ya Alhou na kata mitsene bethavenenye Pastor Lakhi na pamlok meshi German preacher Lakhi August H French pana orphanage mirimi alaki mirimi khechekyo alaki pana khakpe pa cheke Hail Germany la ya Lakhi azalaki topu mi iron avec samna amlok ta shipavle aküpühgü repe ikela ya paye ministry ran change pare atokashi ministry ran chane shi ike Paulo dollar Lakhi Aküu gold coin Lakhi Paulo ape
aza tipo no khui rai kyu no tipo dukans gold coin tipo laki pana akyu tipo zma save kila pana aza tipo vile nye gaha ki nyot sulma kya lo skill pepe kila aza tipo na amlo ka tash kawe pe kila akutsu hipo ye pa yona pa pamlo save ke ngwagele pina pana achebolo polo na pa akirin shipare pe alho nye ki shwiya nye hi miremi a sase ani hela ibuzna nye hipo shopu khibebe nye monyi moye nye katam ni kupuni lo kyan ikla hipo na ka mirem joshi irna aku puivile kuwa kila nye he kiu shwile kepi alovile decision ku kila ye zma saki biti pala pere ke pana akirin shwini pere na asati polo svetsepe ikela ye atsala kingi katkau after 2 days later after 2 days asa hipo chimeuna akakutsu hipo lo yes laki yepesna letter of thank you oshkim te ivek salon na vesare pinamo no ne ikimetski reno in oshkim tanke ipuzna in ikirin la o orphanage ono akirin shiva zakini ishi bebe ikela ye the same day tipo tsala yes itulket tsala lana hey history la shiju pujku tsabangene ikela tipo tsala la pana gold coin la hitsku tipo telila chirikini kinim azala kina parts pau orphanage la tsubo pe parepe ana tipo rolanta Sweden lana gold coin ta kini irepe ana adok shak modela prince li estate prince lakina 500 gold coin tsubo hishlepe kila preacher hipo na pa kaove pe alho chimemi tipo no orphanage na na kini shpe pa ki hu the lucky gold coin na the lo Aküpühgü kelveni shi choe ike ya alho nyo shopu kibem lucky tipo la zumuve kya ki shinje ke tipo pa humble chibe besna pa ye shikim tiki besna alho tski shi pilani nyungna kuches na chimemi kimir sa shi kina niku khom kore ye well alho na chimemi ko kumz kumhatsna panang golam lai thala kilo nye gona panang shikim ta shi ke panang pa jina alho kumla shibza sa sa shin gine egna Lazar wo hokoi la chimemi ko Alhou kutom ni tlai big heart chimemi ko la am look je shibza siskenye ike kim he kichek pe la ki vehone pe la kim a chimemi la ki na pana pa ki ni pa ni hez bijib ku pesna tsikela ye kurs shikim ras ki pa kichek pe la ike nyung kumse Alhou na do ki ni tsikilo chance tipo irigela tipo iride monenke tipo vez skilo sulkem shaki tipo tsimlavi ki tipo la apen shishvelve ki tipo no shikila pange to no tingno la yekum kumo ike sagyo hipo ye it's expected net sma sai pi panye and Abraham mtsimishe you need to give ike sagyo tipo pesalje kum sikilo la ina pesa kam ni kutsinga pi ike Inaqhe ikirinye idoaju iukimeki kumla la Inaqhe tipo tslepange give what you have not what you don't have no Aküpühgü slope aku gomgosh kum to tsanye ashekhaula no tsake tipo yo no kushsanye pilo lucky ye I give because I have a grateful heart imlolo na nya aloshikim tikam like you tawlo nye tsachi pyo tipo lo na ashekhosh speshanye tsima sabyo na tsyuk moe agi na tsima sabyo moe ina kuto manju na tsima sabyo moe nye tolve ma sabyo na tsakyu shikilo timplo tipenya timplo itipenya na tsakyu shikilo ikemo ina ashekhola shinshaki ide binshaki give because you have gratitude in your heart alo agi no very no Alhou no otsku tipo lo aloshkim tikam like Abraham na tsvikyu ye pa ya Isaac ye am pe chilo pong de lo ina pasa se prepare bna ipla aga kishi ipla apushul pe ken pa ye pamlo no shikim tikit ba kolya ki kukila tipo tsingi pa ye amlo no mlo mo ke choy ekyo when you give in gratitude God is honored am pe oshkim tepitsku tipo ya Alhou na palo choy pe gratitude ana Alhou Tsikyu benefits hamishi kakula pilikilo. No tsikila no ya aloki shilchi jepanye. And aloki tiba vejo just that one happiness. Ikemu a good feeling la tipo ye biologically it operates in your body. O paula la system tipo la mlawich nipe. O kola azat tsikyu shi tishipuzna a warm glow. Aloki like he okila la vkaiki tipo ipireche nyepana. Giving is good for health. Akhshin shegemi ko longevity. I go hojla I can do la I can give you check la
ishi research in shikula and be hipungutso evaluatory assessment shikula dimi gigja khala gigja lo pu ni ko kom boye action shin and ma ni action shin tano kin action shana baye researchers kona bakyu la doctor medical science the back giving is good for health sagiye asha shikona kona alo bang gets low akiti tipo kimi rive tsanya panye. Giving helps social connection. Seklagi tipo lo social connection. Hakimi tipo lo connectivity la. Kimaking kibla tipo la nyungu social relationship tipo bilshul chenye panye. And a shil vegeto it evokes gratitude. In a tsagyu ye imlo chiklan la tsagyu tipo ena. Giving is contagious. Tsagyu tipo ye la. Aya pana tsangi nits basa. Erna sofa set ilo vegele ye digon agini ma anim ko khofes na. Cho sofa set ilo age khofes pa age choy. Zinshi khatskula ikyo aka atetsakmoy ina dellam la chekela ne ikhagi bi chair ka hake ikela Chinese missionary la khina pan igle gibna nyunga kumse floor le kha cheke student khake ikela pan kumza nyunga na phutsu busna missionary po dole pan ye rotation pan ngu furniture to rotation shenge no kinyam thake klaya American like na pana yeti missionary kumla tawe pana uva chaki piti pa segna sofa set tipo so it's ke again mo inge kumsana lu jomo ke epip kele ye no yo na apla no nagam ko ya apla khzanyam thana ka bi chi piu bi ke choi ke samo na piu bi ke you give me something very minimal and you take this furniture na kiti la akümllagho ipulot spiem na tipo furniture so ikla khaske choi no na akasha ba ke tie timla ke ngone dia aktish vane shi ke missionary tipo ya akasha ba na pai charity la khive kim irangone dia aktish ni betal ke choi ikyo circulation of blessings la ki memi ko pa no baby sitter babies je kyu bo ko dia hazar chigum ko shiglop tin khane shi agi ko ye prem ko ye la tipo ko circulation je la ye dimak chikhet zgin je ni zin shi la tipo ye in different ways ni ngat sulling ke ta no he ya lo mo va he akabi kum skilo Lazarus Sunday ye Lazarus sala hipo ye opolo alo mo va alo kisak mo ye kwana re shivel vie ben srpinye tsanye and I beshekalare as na tabiling kime kini kupro women department ne shibs na aküpühgü ne shizana nyunga am beshekalaga ado kiva pike eke egana tsmlavi kim koye akivishi kike parlo tsigibe platform ado kivi tipo nong snenke akivishi raksbe khlopitiri nong shikumto no lopsits and as na tag kukiri shulanye eke tsigilo azla atulaki povisrikla az tipo ishi ripples la ishi nyete kishi mogeti la alo kivishi jukirle bushi ishu vichenis la dihutoi tim lakin enye hekloti bangim no klaki so tsvakla lakin enye tsmasana ka tipo ronaloki ike lakin na laki khukle ki shuljenke signal masaki bi shikum dolani ashe ko hola no tsmaya alhukka khaye pe umlan pe ko umla venenkesha kumoy okka kha okh okupul kh pe khne alhoy ovletsle bani. It is not what you do with the millions in the future that matters. Irina Akülo in a kutom Akelana, Nya Alhosine Pitipona Kutok Mobani. Ikim Itei, oh Chandilaki, oh Orunlaki, oh Shna Chandilaki, Tipona Akotoi Bangi. Ike. No ye kutom Snitipo Kilo, Kim Alhona Aza Otsup, ku ovle Itei, ovle Slabanga Tipotslo, oh Dogesha, oh Jumekesha, oh Pikivikesha. Kaboto pastor Delhi Simi Delhi fellowship la Aküu nyasho kholocha pastor tipo ni pecholim ke youth with the Muslim la chekela alona pavile pau gold ring tipo kimeyi kumla la sivilepi on the spot la nat slepi pepe pa ye ring tipo ye saving shipe pa chepe saving adolo ki loksala skin shive ki la apaza ka ke pi kspe pa chepe igla ang no palolona osh naring tipo tsvelo tsvelepi pa le pike khapesna pa ye calculation so tsvepe tsvekela ye adok shakumo tatim lakina ta alhona psavesna tipo lota ring laki sub khasna alhona ivile tslepa ni tipo tsmasa ki tsvebna bats shlepi panna khagish ki tiki besna alotsepe ko alhona no provocation slow ebe ovle bangina tipo slow Kursu shola idering tipo vi hook presha ki ketorno gavin yono ovle kwa ki kumoke tipo vetalona kumha ki shlo kimekini kumla timtom ne shekula craft cheese corporation na pana ye 25% Christian cause na sichepe ike Akichiu hipo craft na pikuna
The only investment I ever made which was paid consistently, increase in dividends, is the money I have given to the Lord. In a business income, in a in a percentage in a Christo Akümllagho in a such tipo na kursishen or tukini kursishen ila ideshti Akichiu in a Alhou Akümllagho vescu pachina nye kakmakutum irluki panishi pitse. Niesta Akichiu itulma sagano nongule katsamoe ikemo. Alhou na zaski tipo shukpul masakiro na tulma sapki nongle panye. And the Munimoye, itulma sagano nino laukatsamo ikem in a pinshaku. Alhou no la Akiviu no shake him take you no ya Alhou slow pitik down no opelo secure tipo over attitude tipo long pinshanye. Because God has done so much for me. I want to do my best for Jesus because He did so much for me. Alhou ni rano kutom shitsku tirango no nyekutom shitshanku tipo attitude hapusna zikin jekini kumla shillo and Lazarus and Akichiu kisavech no oshkai shaiku ye ishi haiku pasla teviket kau atsu amizi tipo collecting yure ni kumla kikhlan pektinenge ni na tsiku kikhlage ni sas huneni tipo Akichiu hipo no ngwa kyu atipolna no enishkange alo kisla peshe skilo ibsna kumra kyushlopi aku kumtsla kuma kyutsahi kasajelani kuma kyushulpini ni nga koshire ni nga inikone khawa kyushini no Aküpühgü Kümlami Alhou kumatsi revikilo Alhou shkimti ikemo no asdı shipsna heyet lalake kishmoke bitsmuna agaye no yete Alhou kizda peshe shivake kishekitla tsapamo kihu no omlo khakhene tsvikilo Alhou shkimtillo and no omlo lo hezlake kishmoke kitipona Alhou Akümllagho shimla na chaga paye Alhou vile nye pukaptsana ina Aküpühgü Kümlami nyokula shiwinge kitipo Alhou sase piptol pe ishanye Alhou Akümllagho shalo and Akümllagho bi no kumsishkumta yo takinyo alaptogoni nyo akosha kirinshini and pastor nyo Mr. Kevio shkimti helai rebsna kishakhatsmi kuja nyo akosha kirinshina shikimte ne wo ikhawo kishinkenye am pyujis oshkimte Alhou no naduki besni kmatske shikimti kupesna otsanye am pyo no kuto mnitske ni noshkimtanye no kuto mnitske nyoshkimtanye nimlolona oshkimte pyuhapusna ola irai. Thank you, Lord. Akichiu so sna smi bapsa ko na bazala Kümlami jiti oki kimeli kumslono Akichiu so apimpi bona kumna oshiri sna mlavegimi outvegimi atspengi oshkimtani Aküpühgü Alakhü kalana kubobeskemi Alhou no kumatspengi oshkimtani sna kodoshi okeluvechono kubukuno shotabes ningo tim oshkimto vetski oshkimtivai Akichiu so 나교금츠 어떻게 팀멜라 김은유 싸놓고 먹게 시크불은 법론들이 니 나를 교금츠 알혼 어떻게 비금슬로 암로길나 오금나 실게 일하오시기 밑에나 있음이 뿌나 맞아 그거 홀라 그불림이 그거 샤기미나 Amlaglan omlagi tuluna yeshanoshkim take Alhou ayala jajul vengunum kumoy kemagi so kumla kupulum kumla pusaje kupul masage kimel masake and it's secure lake kemain putsake and a kupulum yemla masake ona Akichiu so Alhou plagula Alhou no shikagu Aküpühgü no pepeloingina Alhou shino no Kümlami hile khsbeng wakimi leto gibono no jukim jisna laushika matsbeng oshkimitani eno no skilo shonu shimone tayi kubugo no shomla chlal benge oshkimitani Akichiu so ojilana ni plana ni ga keshicha ssigno omlahu tulbege oshkimitivai I khasu bene oki kimeno ni gam tke khasbenge jissujel nabla khinjin kwani Amen.
그 흘러시루 그 서쇼루 켈로 부무하벤 오흐티스